banabazali khona abazali laba abangasezona intombi yabo abazali balaba abangasezona intombi umzali nentombi iphume usezonda zonke intombi yonke noma ngabe kuthiwa usefuna engathi zonke le ntombi ingafana nengane yakhe yonke into enziwa amatshitshi usehambe ekhuluma kuyenzeka kube njalo thola ukuthi umuntu uyiphethe kahle kodwa manje uzonda yilo mama ingane yakhe yahluleka ukuhamba le ndlela ehamba uyena uyithole yaqala kuthiwa umzali wengane yaphuma kodwa usungakulindele kodwa mina bengacabanga ukuthi ngathatha iluleko kuma zokuthi zomjolo angilo zomjolo ngoba izipho ezokuthi manje kufanele ngihetha ngenze njani khale ngizomjolo mase ngithini makhohlukana naye izipho lezo mazo ngiyazi zona zomjolo angisho ku wrong bayakwenza abanye bayakhuluma abanye abanye bazali ba right kodwa mengithi mina ngotshela manje ngiqomile izipho lezi luleke ngithi ngiyoyifuna ngimanga ngitshela ngokujolo ngiyintombi ngithi ngithathina ngathi ngabe umfana ngihetha wenza njani uyahayiza mntanami bengabe ukuthi uyasuka uyahamba uyadlula ngithi umathini mhlawumbe ngakutshela ukuthi ihlukana naye umfana nje ngize ngiyotshela umama athi uma ngihlukana nomfana nje ngomjolo ngimnika uba uma wami ike isikhathi wena uma wakho mehlisa isithunzi ngoze umsaba uma wakho mase umkwazi khona umzala wakho ukuthi indaba zomjolo ayikho into enze uxela umzala wakho ukuthi nje umjolo uyintombi umjolo angaphandle masithi ma naku sengine